aberekana kire ko kushemerwa abusaba dikoni bwa Kibasi omdisiti yantongamo obo bagore ashatu na mukaga bane bagitu omurundi gumwe aba batireberaga okugumana bakundana obutwire bwona kano eka abandi bakazibona mu muzeyi no gumana we nanuze ibiryo by'amagara gawe zo kumfura kibo kiyoto kwenda bani nukora kumanyoko mushere ni pesti sana mburwanje ibintu byanje byone by'umunsi nabwa nyuma yo kuhamya ebiragano abakundine aba basimira mu kamaranga abagore bitire izuba abakazi n'abashija bereka rukunda rw'abantu babo batusha batweshendeza ngo benitwe kandi basimba amaje ayi mukama kweheza yariwe Venerable Reverend Mwebembezi Archdeacon wa Kibasi Archdeaconry ashabira abakundi naba okuzakora batungure amaka gabo kandi bongere no kuba abesegwa kandi nyereko bagamba ngo bakasumwe mugereze wo mwayorebera babarimwe abashisha babakunda nabakwata amaguru obushere bwanyu mwata mwizoberi mureke cyo kureberaho mureke obushere bwanyu mwata mwizoberi abandi bantu babukwepe bongere kwimsarahanga abantu bingi batinire kuza yabo kandi babirebera umusente ubwo bushere nko busaba dikoni yatebekanisa nubuyamba abantu bita batari kwebasa nabo tuye bintu kitengo ngo bagitwe kwikabushere nko nabo kini bushemererwa kandi ngabenisha bango makanisa gona kibe cyo kureberaho kuyamba abantu bitu abagisure abacunje mu Chagamana TV West basimira mukama nebaza katonda kutuka okumpa ekirabo eky'obufumbo obutukuvu yame nebaza katonda nti si kyangu tekibadde kyangu kubutuukako neni mpurra nshemerirwe kureba ngo Johnson Rukumayo twaterwe peta nimpurra omukundwa wange emyaka shanjuresha eirasi mbene nkwe kuteekateka ekiteekateeko tukutera omukyara wange peta aba bari abagore bo murundi gwa kabiri okugitwa ombwinji buti kwiho burebezi bwa Southern Kore butandukwaho omurintungamo gasha kwa Elias Rutugusa aba TV West